Ili ndi fulo la u ḓivhadza lushaka khathihi na u rwela ṱari fulo ḽa tsireledzo hu itela matshudeni vha pfunzo dza ntha. Ndi kale matshudeni avha vha tshi khou ṱangulwa miṅwahani yo fhelaho, he vhaṅwe vha ita na u tshipiwa ngeno vhaṅwe vho tou vhulawa. Vha nḓowetshumo iyi ya dzithekhisi vha ri vha nga kona u thusana na tshipholisa sa nḓila ya u vhona uri matshudeni vha khou tsireledzea. Children coming into the city to come and register for your tertiary education, they are getting mugged. Their phones being taken away, their monies, and we as the taxi industry have to bear the brunt of now transporting them free of charge because we cannot leave them in isolation. Nwaha wo fhelaho madzangano na vho-radzithekhisi vho thusa mapholisa o fara vhahumbulelwa vhe vha tshi khou tshinyadza vhuponi ha khathihi. Fulo iḽi ḽinu ḽo tswa mbilu dza vhanzhi vha vhaṋameli vha dzithekhisi. They did a very good thing. There are a lot of people there that are taking advantages of kids, so they did the right thing. If ever the association is deciding to go with such a process, that should really help the community. Yeah, that will really help. Musi zwiimiswa zwa pfunzo dza ntha zwi ḓo vha zwi tshi khou vula vhegeni dzi ḓaho, matshudeni zwa zwino vha pfa vha tshi ḓo vha vho tsireledzea.